Shalom, salama sitamu silu solanasang lante melambi totemo salama sitamu lendui renungan harian toraya allo Senin tanggal karua bulan na apa tahun 2020 na apa sipatu ki makure sumang alangan puang matua belan na tumbaya tuma masih kaborok na tontong bang mempayan lan mintu sulapa katuanta ya moto tontong duka ki la umperangi tu kadan na puang matua tu la tontong pamatoto ki untengkan itu katuanta ya moto silu solanasang la dibasa siala dinandung tu sang tan kada la mesura madatuna mai komi solanasang ta palaku pak tunduan ta mas sambayang o puang ambek mamaselan suruga ki pudi siaki pakalabi tu sangami o puang belana kamu tu puang sumpu mamase siasa pala buda lako kami mintu panampah malabi mi lante melambi totemo o puang laki rangi tu sang tan kada lame sura amadatumi pamangaku kan kumua totang paisan kan o puang sangadin nama ranuanan kan lan puang penama salo kumua la tontong usi solangkan denopa nayate kadami la tama masero tama pak perangingki anna menalainan lan penangki mas solanasang kan sadiamo kan opuang lama perangi lan sangan na puang ki puang Yesu ki mas sambayang amin silu solanasang ya tu pak basanta lante melambi itu temo malambe-lambe ya mo tu dipasak ka alamai Daniel pasala talu angka 10 talu saya lako talung pulo na yatu laku pak perangian ya mutu angka 20 nanan saya lako angka 20 karua na kuatu kadan na puang matua malin itu Nebukadnezar laku to oba abadapo nani api maalana-lana na makada na kuah Sadrak Mesak na Abednego kamu tu tahun na puang matua patodoran na tasu mo kumimay tasu mitu Sadrak Mesak na Abednego lamay to api sirampun mitu mintu to marah lompoh pangulu to marasya pebangun ada anadatu natiro miya tu api tae na so itu kalena tau ya to may ya tu beluak na tae na mampulen ya tu bayu lamba na tae na leike i api ondong pita ebang nabusasa maka demi Nebukadnezar nakua mintu kadipudian lulangan kapendomban na Sadrak Mesak na Abednego na suatu malaika ana se urampanan taun na tu nani sande tuntengkai tu parentana datu siya paelo na batang kalena belan na moy misa diata no kaya pakarayay baatu penombay sangadin na ka penomban na manna rampoy nito tu kadan na puang matua siulo solanasang na kuatu tema baatulun na paananungan talante melambi ito temo yamo tu kamakaritutuan laku puang me pasalama kamakaritutuan laku puang me pasalama siulo solanasang tu nakamasi puang matua kamakaritutuan na tau ditiro kedeni na perasay tu mabandaan na akan apa tontong matoto mengkaulalan kapatonganan den tau umpogau tu pengkarangan sala belan na matako uri di patasu ulang mainan pa ajaman na eduka belan na moray diangga tu katorwan na anna pembelay tu dio na umpogau utang milona na matumbari na maadin radianga atu kamakaritutuan siulo solanasang talu taon na puang di sanga Sadrak Mesak na Abednego na sudi tu kapatonganan na dio olo na datu Nebukadnezar yate datu unggaraga rapang-rapang bulan digaraga te rapang-rapang dikwa na dipamisa tu bangsalan kekuasaan na lako to Yahudi ta edu kana salah keden umpe nombay Buddha diata
ia murato na marabang tuto Yahudi penombai rapang-rapang bulan tumangka nagaraga datu. Ia murato na bukan ni datu tu mintu na tau kumua lama adin na penombai tu rapang-rapang di podiata bulan. Minda-minda tanggung penombai la di pembuangan tamadapo na niapi maalana-lana. Apa ya tetalu tahun na puang ya mutu Sadrak Mesak na Abednego ta ena moray turu minombal ako rapang-rapang ya to belan na nakananday tu puangana. Ya mora na di patama dapo na nayapi maalana-lana. Tanto tatanday solanasang syulo solanasang tu agan niya to. Di suami taso tu Sadrak Mesak na Abednego. Apa ta ebang tu kalena na nanangapi. Ya mo to belan na kama karitutuan na lako puang. Ta na yaman na tu sulo solanasang ta na yaman na to tu dadi. Apa ya tu datu Nebukadnesar umpeng kaulay duka mo puang matua. Ya tu kita na mas solanasang kita tu digente tahun na puang maadin ki itu lama kari tu lako puang belan natang lana lamba ki kama masyan na susi tu tahun na moira ka anta ditoba apa belan na puang tu si solan ni tontong anna tontong tuo kama kari tutuan lako puang tu pakilalay tu totang untandai papuang. Amin. Ta masambayang. Opo ngambe mamase kures sumanga tu kadami puraki rangi. Ya te kadami tontong umpakai nga kan tontong unadai kan no puang. Pasake mo kan lante allo marasan kipatu opuang lan mintu pengkarangan tu pura mangka mi pak kamasian laku kami mintu kan pantan-pantan. Rondong kan solanasang ngupuang. Pasi kambela kan jo memintu nasaki maaposanga siya sanda peto balan katuangki. Ia mote tu pasambayang ki opuang. Apatan niya pa aporayang ki tuladadi sangadin na pa aporayam bitu dadi. Lansangan na puang ki puang Yesu. Amin. Silo solanasang harampo mo hindi to pa nanungan talante melambi to temo salama aming karang salama alko kita solanasang puang tontong umpas sakeki. Shalom.